Katukad ti Basol. Tinapalabas, may patpatakderan ti farmhouse babaan kani Don Juan. Tapno adda pagturugan na, no kasta akayat na ti umyan iti farm. Ken tapno adda pagnaidan nila kay Amancio, ket saanen amakipagnanaed kanila kay Julio. Nang rugi matan ni Margarita nagtrabaho, ket mas daaw dagiti trabahador iti farm, gapu iti panagsublina kas may sa akatalag. Iti may sa arabii, imunag ni Margarita iti silid ni Astor, ket kayat na ti agpamasahe, ngem pinarwar ni Astor daytoy. Rimwar, ket pinaandar na ti kotsena. Inasitga ni Dingas, ket dinamag na, no apay arumwar pay lang daytoy, idinto tarabiin. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nasakit tinakam ko. Gaputan na tayo langarudan niligaya. Ngam saan latang agsubli ti panagayat ni Astor kanyak. Ma'am Margarita, rabiin, ngam rumwar ka pay lang. Umay ka, Dingas. Lumugan ka iti kotsek. Rumwarta. Mapantay jay club. Kuyugan nak. Tamangan no agpakamatay akwan. Anya, apay ngay? Basta lumugan kan. Kat kuyugan nak iti papanak. Sige, nukas tati ko nam, ma'am. Ay na, nakainom ako iti medyo napudot nga dianom. Mayat te kastoy, makapasaya at iti buwage. Dagimay, nakitak ni Dingas alimugan iti kotse ni Margarita kat pinmanaw dan. Eh, aya? Apay, di mo amo dayta? Adak ngamin ito kitsin. Papananda nga tangay, katrabiin. Diyak amo. Apag iso alumugan ni Dingas iti kotse, idi nakita. Nalangabit, mapanda ijay happy house. Apa ako mga nga mapanda ijay katrabiin? Wano, ang mga numapanda ijay club. Ha? Awan mo ti amok asabali apapananda. Iso nga ang mga no ijay club. Aya? Ala, dagimay. Kadwa ni Dingas ni Margarita. Ala, babuya amon ah. Inda kay di maturugan. Wala, anya nga iti amo. Ang mga no sabali ti papananda. Papananda ko maaya nga sa bwale. Ang mga no ijay igid-igid Anya? Ay, apo, kine-kine. Anya manan ayat ti pampanunutam. Apay ngamin asimurot ni Dingas kini Margarita Inda kay di maturugan. No sa dino ti papananda kat bayam lang. Ha? Awan, apay aya, anya ti pagdanagam. Sa anak to pa nga agdanag. Tagtalakak ka ni Dingas. Sa bagay. Ay, apo, awan ti pagdanagam, kini-kine. Saan nga mapasamak, tinarugit nga pampanunutam. Dingas? Saan tan nga gawid ijay mansion, ha? Maturog tan dito'y club. Anya? Adda silid ko dito'y club. Ijay tan, maturog. Ha? Apay, Dingas? Di mo kayat? Nabartag kang, Ma'am Margarita. Agawit tan. Dito'y tan, maturog. Kunakmat. Sige. Itulod ka, niti ko na mapagturturugan. Tamaturog ka. O, sige. Intang arudan.
Basta di nagpampanawan, ha? Wanan. Ala, oh my God. Dinggas, apa yang nga di mo kadwa ni Margarita nga nag-awen? Pinanawak ijay club. Maturog ka no ijay. Apa yang ngay? At dasilid na ijay. Iso naturog gan ijay. Kasta gayam. Ijay gayam club tinapanan niyo. Wan. Ngamin, no saan ko kano akuyogan, amangan no mapanagpakamatay. Kasta man ang tibagbaga na idi adda di danag kinawatan ka ni Among. Nga, mapan ka no tumpuak idi adda raas. Iso nga sinursurot may manan idi. Tama nga no ipaypay suna. Iso nga simurutak, tama nga no ipaypay suna. Gapo iti sakit tinakam na kini amo. Anya nga min ayati pagsaksakitan tinakam na ka ni Among. Saan kanon nga ay ayatan ni amo? Ni Among mat ngamin nga ag-asawa da lang arudan ka ni Margarita. Napanapay lang ang inararam ni Ligaya. Hala, husto daytan. Maturog tan. Tane, tangat rabiin. Awan nga rud. Sa anak nga makaturog tatay tapang panunutak no napananyo ka ni Margarita. Hala, maturog tan, dagimay. Umayak mangyag iti presko a prutas. Makapasaya at naitakan ni Gracia at Tomasa. Wen manang niming, dagita ti kasapulan na nasustansya amakan. Kat, kumusta itan ni Gracia? Kasi ti sigod, ken agsangsangit no daduma. Ay ayo laang ti kasapulan na Tomasa. Basta kanayon nyo nga iparik na. Ano anyaman ti dagansan na. Adda tayo asidadaan at tumulong kan kwa na. Wen manang. Ibagayo asaan nga agmay-maysa. Adda tayo para kan kwa na. Wen manang. Ano san yun nga si kasun ida? Tanya nga ron ngay. Awan mo't sa bali apapananda. Wen manang. Kasta ti aramitan mi. Nang runa kat kasta ti kasasaad ni Gracia. Kan adda pa'y anak na. Wen nga rod, kaasidamat. Mariknak asaan adakas a tao ni Gracia, Tomasa. No apay akasta ti kasasaad na ita. Amo nga addaga po na. Iso nga anusan tayo atulungan. Aginggat kabailan tayo. Wen, manang nining. Uan niya, Margarita. Apay akas tatilangam? Masakit ka kadi? Kasano ka makatrabaho no kasta? Juan, Don Juan, talaga ang masakitak. Kat amom ka di, no anya ti sakit ko. Anya? Sakit, tinakam. Anya? Di nakatawaan akasta, Don Juan. Anya nga minti pagsaksakitan tinakam mo? Ni Astor. Taapay. Amom ka di, Don Juan. Asawak ngagpayso ni Astor. Ngam dinak ikabkabilangan nga asawa. Aniya? Idi si bibiyag pa'y niligaya. Sarsarong karan na idi. Kat nakunana pa'y. Nga iso kanuti ay ayatan na. Kasta? Saan ka di anasakit day ta kanyak?
Don Juan? Siyempre, Idi damo. Agayat launay kanyak ni Astor. Ngam idi nabalo day diligaya. Naibawing matan kan kuana ti imatang ni Astor. Kat kurang nala apapanawan nak ija mansyon. Isumot lagaya maakanayon ni Astor ijay farmhouse. Juan, ngam nasakit latta tinakam ko. Tauray awanan ni Ligaya. Di naklatta maayat ni Astor. Kat? Anya nga ruti plano nga aramiden? Awan pa'y? Saan mo ka di abalsen? Itulok mo ka dilata na saksaktan na ka? Naska na parik na amat, Margarita. Iti kasta, saan lang nga iso ti maymayat? Juan, Don Juan. Napanunot ko matkit di dayta? Iso apanunutak anaimbag tinasayaat nga aramidak. Ala, umay ka. Agpag napagnata dito'y farm, tapanunutin ta ti rumbeng nga aramidam. Anya ti amom, nga amangan no makatulong akan ka. Sige, Don Juan. At datan dito'y kaprutasan, Don Juan. Wen, kat talaga ang magustuhak dahito a farm. Naglawa, kan kumpleto dagiti mula. Juan, talaga ang nalawa dahito a farm? Iso nga ado ti trabahador. Kan amin a trabahador, kat agnanaad da dito farm. Taday ta ti kayat dagiti dadakkel ni Francis. Kastagayam. Nagasat kami at trabahador. Ngamin, pinagnaad da kami dito iti pamilya ni Francis. Ano kasta? Talaga nasaya at ti pamilya day di Francis. Agpaiso dayta, Don Juan. Kadita tasakon ti mangimatmaton iti farm, awan ti agbaliw. Nasayat no kasta. Iso asika, agtrabaho kalata diti farm. Trabahuem ti sigo da trabahom. Sige. Sana bale, tadamat sweldo. Saan ka di, Don Juan? Wen, kat di kagdanag, taingatok ti sweldom. Nasaya at launay. Basta'y panamnamam kanya, agtrabaho kay ti husto. Juan, Don Juan. Awan parikot iti dayta. No agkin naawatan ta, Margarita. Agsaya at ta, nga agpadpada. Kadwa, adaman ni Margarita. Trabaho tayo. And di kay agsasaon. Hoy! Lakay Malki. Anya ti imbagam kadagiti kakadwam? Awan, ma'am. Kasla damat imbagam kadakwada? Wan, ma'am. Siyak kaditi pagsasaritaan nyo, ha? Saan, ma'am? Apay nga rod atim malyaw kayo amin kanyak? Wan, ma'am. Lakay Malki. Talaga ka di asursurunan nak? Saan, ma'am? Apay nga rod akas talatan ti panagsungbat mo? Akas laka lamang lukloko? Ibagam na luklokwan nang? Wan, ma'am. Lakay Malki! Saan, ma'am? Dadaulan ti olam alaklakayan! Wan, ma'am. Ay, inak man laangan, ta
Taamangan nung maakaranak pa'y iti kinabalam. Hoy! Da kayo amin! Agtrabaho kayo! Hoy! Lakay Malki! Tinulag mon samat dagiti kakadwam! Adidaksong batan no agsawak! Ha? Saan, ma'am? Hoy! Agsakit ti ulok kada kayo! Kita kayon! Napanan kakadwa. Mayat tekas jaya pa nagsungbat ka. Bareng saanan nga umay ditoy. Ay, jak kaya takasarsarita ni Margarita. Taunget nga unget. Lakay Julio, agbala ka din nila kay Malki? Ha? Diyak magustuhan ti panagsasauna. Agbala ti salbag alakay. Ay, saan nga agbala ni Kabsat Malki? Ma'am Margarita. Apay nga rod awan, ma'am. Saan, ma'am? Ti isungsungbat na kanyag. Akas lamang lukloko. Anya? Inton kwan? Paikat ko day dya alakay. Kasano nga rod ang makapagtrabaho no aguuyong matan? Ay, kas itinakunak. Sana bala ni Kabsat Malki, ma'am. Kan may sa nagagat ngag trabaho. Uray obserbaram. Diyak magustuhan ti Jarna. Kas lamangin insulto? Ay, bayam, ma'am. Tainak man obserbaran. Amangan matkit din upod nung agbalan. Sige, tamapanak man ijay ka natengan. Panawan kan ditoy, Ma'am Margarita. Kasta ati ko na ni Margarita. Apay ka di akas jay ti panagsungsung bat mo kan kuana, Kabsat Malki. Deh, tagkatawa kit din. Agbala ka di ngagpaiso. Saan? Kasjay lang ti panagsungbat ko ka ni Margarita. Tapno pumanaw. Ha? Win, makabanog akasarsarita ni Margarita. Unget nga unget. Ay, iso asungsung batam latan dagiti ibagbaga na itiwan ken saan? Kasta nga rod. Kasjay matiar hamidam, Kabsat. Anya? Ay, si kakit di matkabsat. Sung batam latta iti nasaya at di ka agim babala. Makauma nga main. Tinapatag. Agtrabaho ka latta. Saan ka nga agsadot-sadot? Tapno di nakapaikat. Ay na, Kabsat. Nabayaga ko dito'y farm. Sanak asadot. Nagagetak akasken ka. Hello? Hello, Astor. Hinawagan ka dito opisina. Amok ngawan ka ita ije mansyon mo. Ket? Inton bigak therapy. Iti sigo da lugar kan oras. Ket? Awan parikot iti kwarta. Ninayunak iti 5%. Sige. Kasta pa'y nga rod. Bye. Bye. Nas ka na mapanak itay di happy house. Tapakaamuak dadinggas. Kwarta manan. Apong Insyong! Ha? Banay? Apong Insyong! Ada kwarta? Ulit man ti imbagap. Ada kwarta! Kunak! Nay, maibalikas monti kwarta Idi ket ada waltam, kunam. Ken apay manen adamdamagam no ada kwarta. Kun kunak laeng, apong. Ada chocolate mo, apong? Ha? Nay,
Agraman chocolate. Kat maibalikas maun. Idi ngamin kat kukulate kunam. Idi, ngam ita, maibalikas kun, apong. Wen nga agpaisaw. Tadamot pagbaliwan ti aldaw. No iday, kat saan ka makabalikas. Ita, kat nabalikas kan. Apong, awanan ni ading ko Franco, kan ading ko Grace. Why, banay. Anya nga raw. Di ta siguro talaga, ti pagpatinggaan ti biyagda. Kunan ni nanang ko, at dadan ijay langit. Why, banay apo. At dada ijay. Kunan ni nanang ko, naragsak ijay langit. Why, banay apo. Kaya't kumet ti mapan ijay langit, apong. Surutak da ading Franco. Anya? Ayan na ti dalan amapan ijay langit, apong. Kaya't kumet ti mapan ijay langit, apong. Da makitak to ijay da ading Franco. Wen apo. Makitam tumit lang ida. Intun madanaon ti Chimpaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.